Assalamu alaikum туғандар. Бұл Жаңынокат мал базарына кірген жылқы базары бізді аралы өтелі. Алдымызда тұрған мына шул тайдың бағасын және ошондой телефон номерин калтырса билип өтөлү туғандар. Бүгін 4 август 2021 жыл бұл Жаңынокат мал базары. Assalamu alaikum. Тайдың жашы қандай екен акам? 1,5 жашар. Özünde Karabayır okşaydı. Rusya'dan geldi be. Tak. 110 bin som kemi var gene. Rusya'dan geldi dedi. Kançaga suraştı? Kançaga suradı? 72 binge suradı toğanlar. Biz telefon numaranizni qoldirib ketaylik anda. Bugün bazarda mümkün. Kançaga? 72 binge berip ediniz. 72 binge berip ettir. Numeringizni aytib keting anda. 0555 bilen 64 67 00 uşu номерге байланыш ашып көрсөңүздөр болот. Баасын да өтө жөндүп айтты. Өзүңүздөр келишип көрсөңүздөр болот. 1,5 жашар тай туганда Россиядан келди дейт. Мынеки артык көрүнүштөрүн сиздерге кеңири көрсөтүп өтөйүн. Көрдүңүздөрбү тугандар? Жакшылап байланыш ачып көрүңүздөр. Тағандан кейін туғандардағы 1,5 жашар тай, есін айтынларына 1,5 жашар деді. Артық көрініштерін сіздерге көрсетіп өтейін. Biraz bağı koyulmuşsa, толтырып koyulmuşsa өте чоң тай екен. 1,5 жашар дедіңіз бе? 1,5 да. 1,5 жашка. Так, тишин көрсетіңіз, түшінсеңіздер неге тишин? Түшінгендер болса өзі жашын бағалауын көріп алады. Бұның жашын қандай дедіңіз? Бағасын? Бағасын 100 мың сом. Бағасы 100 мың сом. Сата 1,50 1,50 өді. Бойын биіктігі. Бағасы 100 мың сом туғандар. Көрдіңіздер ме? Телефон номеріңізді айтып кетің онда? 0772 менен 91 49 41 номеріне байланыс ашып көріңіздер. Апшыртыдан боласыз. Бау oldu? Қаншаға сұрашты? Бау oldu дега? Бау oldu дег. Жақшы. Бағасы 100 мың сом, 1,5 жашар. Палтырашқа тай туғандар. Бұл пародасы қандай дега? Өзінің Қарабайыр. Несіне Қарабайыр? Көрдіңіздер. Неге? Көрдіңіздер бе? Biz tartın ulan taylı. Assalamu alaikum. Bu at jaşı qanday ekan aka? 7 yaş. 7 jashar. Ulağı işi var. İçinde kesagi var. Puttары taqa көрген емес пе aka бұл? Aha. Так, bunu qancha dediniz baсын? 150 мың сом. Бауыда тұрған екен, а? Бауыда тұрған екен, а? Ақша өнекеттері жоқ, жош. Бағасы 150 мың. Базар bağı қылдек ме? Қаншаға сұрады? 90 мың сом сұрады. Номер қалтырайлы онда? Номер қалтырайлы? Сатылады, а? Сатылып кетеді, жақшы. Андай, мына шу атты. Аттың бағасын білейлі. Үкам, қандайсың? Аттың жашы қандай екен? 8 жашар деді оқшайды менімше. 8 жашар, бойын биіктігі 1,60-тан жоғары екен. Бұға чейін бұл 90 мыңға сұралған екен, бербеді дейді. Азыр ушул аттың бағасы қызып ұтат меніңше, азыр мен ошол жерден қолдан келісінше биліп берін аракетін қылайын. Бағасы 180 мың дептір. 107-ге сұрау тауы. 107 мыңға бағасы шықты деді. Келем, елім. Orada Sultan'a koşunca bu emanet canı sorap görün. Makul olsa yarılasa sizge emine gelin.
Bekaralik bir-birlari hijolatchilik emas-da. Siz qancha aytdingiz? 110 ga yo'li bormi deb dekondan so'rayin dedi. 107 qilyapti. Undan keyin orada ba'zi chiqib qoladi, to'g'ri? 110 ga joli bormikan o'zi? Dekan aka. O'shani so'rayin deyapman. Ye, menga qarang-da, hamma yoq sotiladi. Hayvon sotmaydigan narsa yo'q. Hammasi yumshoq mol nevarami bu? Ko'tarilgan kuni sotib Berasizmi? Otmi? Menga qarang, og'zini xudo bersin. Ya yo'q. Meni turgan otmi? Ha, o yosh bola meniki. Qandoq aytdingiz? Ne yapacağım? Ya ozmoz bir berib ko'ring-chi. 1000 so'm. 108 ming. Ularni? 1000 so'm. Bersangiz oldim. 108 ming bo'ladi. Berasizmi? To'shni boyaganlik. Endi aka men siz tomondan siz tushyapsiz ma'lum. Biz xolis uka bu yerda hech Bo'lsa bering aka. Yo'q, menga qarang. Toppa to'g'ri. Mahmudga 2000 so'm bering. Yo'q. Ber agar to'shimini. Endi aka keldi toypa oyini san padarka qilib beraman deyapti. Ya buning jashi qanchada ekan? 7-8 o'rta. 7-8 ming kerak. Berdingizmi? To'g'ri kelsa bering aka. Yo'q, sotib shartda. 1-2 ming oldiradi, sottiradi aka. Konкретный. Qancha oldi? 10 Toppa to'g'ri. 1000 so'm so'raganda ham bo'lardi. 110 mingga mana katta to'g'onlar. O 130 mingga ham bo'ladi. Mana aka. İçini gumbillatib. Yevichi shami yo'q, anajon tog'a. 110 mingga to'g'onlar. Nasib bormi? İşi ulag'i bor da, hozir aka. 110 mingga katta mana aka to'g'onlar. Besh qo'shganim 1000 chiqdi. Mana aka to'g'onlar. Bulat enchiga olinibdir. Esi o'zi ot qilib bine bezlab turganlar mana aka. Yaxshi ekan. Bo'yi 1.60 dan jo'g'ri ekan, ha? Qaysi bavuldat bilmayman biroqchi. Bavuldatda kirasi. Ya acı, bak vurupça, azmat 5-10 so'm aldın almadın diye. Ben vurupça. Qaysi bavuldat? Ortaqsi. Ha, mana shu Ko'kbey. Ko'kbey quluni bilan bavuldat mana shu yerda. Ya var barak al al var. Bak var barak. Qo'ychi acı. Bersangiz hesab kitobga boshqacha bo'ladi. Bo'ldi tartibdan. Ya acı. Siz shuni sal qaltiroq o'xshab berasiz. Shoqqa jetmaydi do'stlar, qaltiroq beraverganmi? Qancha berasiz? Shuni ayting. Beni ara. Ağası Acaba. Bu to'g'onlar hozir jonivorni bilayinchi. Be qulni menen deb Asura bilayinchi. Bular ham saqib olib qo'dimiz qarmasa keyin so'ng rahmat aka degan so'z ayol 500 so'm sana 5000 degan bo'lsin-da. Ochig'i. Hojiga bu biri ot bilan qulni o'xshaydi. Men buni be qulni bilan. Ala bu işte. Ha, bu işte. Ajaka. Shashar qulun отдельный. Qanchaga keldi? 83 bin. 83 mingga. Ajaka. 83 ga. 83 83 aka. Ha 80 dan neçamam diyor. Yo'q, 83 aka. Bu yoqdan o'ylab qo'ying. Bu 84 ga tushsin. Ajaka. Qo'shish shoto'ng o'yda ajaka. Evet, dili getiririz. Boboza kasıplarsan belgili. Ne? O'sha qiyin qoldi o'sha. Keçine mayam nesa chiqib. Kechine bo'ldi kendi.
Ve men qara. Ana tasına ne istim? 83 yarım lira aslı buna ke. 83 yarım lira aslı sattık biz. Bu ne satayım? Böyle bir iş tutmuşsun. Acaba kalkan işe koyup sen berice iş bitti öğretemezsin. Berin yemeği. Ya faydasını getirdiniz. Qattiq bir bardag'lar beradi. 280 sonra 500 so'm men beraychi. Men beraychi 83 yarım barakat qo'ydim. Oy, sen mi koyalım? Raz 83 yarım. 184 bo'lsa 500 so'm qo'yib bermaysizmi? Barakat. Ya o. 500 so'm qo'yib bering. Ajaka. Aldım dedi kulübesinde ama ilk haftadan giydim. Koyan da olmasın bu da. 83'ün 500'ge chiqdi bastı onlar. Ayda mısın abi? Ben arama. Va bağısı değil bu acaba. Değil. O bereket değil. Bu baldıra bitirip işi düşürdü. 5 ton maydan. Şeytanmı 500 so'm sen 5000 degandaysın aka rahmat degan so'z 5000 mayda deganda bo'ladi. 83 yarım aka. Barakat qalqmay. Yerik var bereket sattın. Var desin. Ya bar oldu. Al taksana. Bu oldu acaba. Oldu. Kaça diyor ortasın? 83 5 ton. Var barakat. Mandıracını koymak Acaba. Yok mandıracını koymagan olsa var var. Şuraya koyayım Allah versin. Küçüğe boş. Yok. Ben 80'in aşırıdan Kaça? 83 'ün deşi. Kazan. Onu ne diyor? Acaba varın aslında. Ya gökten ufak. Ye anlaştık ortada. Varmasın gelmeyin. Şöyle şuraya vallahi taşıyor gelirler. 83.500 abi. Biz siz taraflı olup kaldık. Var desin bir. İşte ver. Ya bozda pişler. Var oluyor. Var da böyle alırlar da falan olur. Alıyor mu? Bakıp durma. 84 volt at. Koy verin şöyle. Koyun. 84. Al da kendine. Var var. Acak abi satır ama. Satır ama. Biraz 83 yarım biraz. Bunda kaç adım var? Ya kança 33 çok 83 yarım biraz bakalım. Verin. Ya görürsün ama. Gelirseniz. Ya şu tam yakıcı nasıl devam edecek? Onlar olmaz. Ya boş olsa 500 kalas mı? Sen de görüş gerek var. 500 koşu tamam. 83'ün 500'e getdi onlar. Biz şu men jendik kaldık.